Badini akuwa na video ni au ndi hata live privilege kukuwa na live wati hata usebyo alikuela kwa kumana ku Makueni kana inako no Makueni uko sio kwena mboni kwena mboni ndi ando baya mboni ndoku ti ndoku mboni ni ndoku ando babona mimi megangulo maiza ngulo ndikati sana kumutongoi ne asante nditambilo bandu ndakatwa kulya Kana Mbovi no asewe ba akasome aba akiani utuiwiba kiambilo ro ngambira kwa mazito nitawa Polo mutu wa muthama na zito ya wathi nitawa Kana Mbovi ndongozi kundia Makueni zieto kunduwira wa kibaone kalawa baba ye Makueni nasomeye sukulu wetawa Vindayu wetawa Ngungi primary school okay sawa sawa tambiyo kwaita Kana Mbovi nike niki wa mwa kwaita Kana Mbovi ta mundu wa maita Paul wacha yu sito ya wathi no tukwisa Kana Mbovi zitwa ni zitwa ila nambe ngawa music unambe ne munini niwala na thuguma na mo matamukie isiro ya Kana Mbovi na ndi wune bita mwambi kwa tusi wagobu itina kidogo yu ili kandi ni wawazi ndatambie maisha makuma we baya munini nginawezo likambandi ni ambe kwa india na story kawi tuambiwa honi kana soko bikia kwa mwambi balonde wainie namo kwa india atakuma we munini ne munini naipata mwana music na naenda na ngita school ondo nzia ya kuma na kuito tauma utu kalika school kaendao tamba kwa takalelu tukatamba nako paenda una noga ngwite ngita kathingezia nona yite no thilio kathingezia bunda onisia itiu nikana za assembly na umaluka tibaza ina ndindiosa ndithi bandu baike uo no munde ukibo ukaibu sukulu zito Ngungi primary lakini munde ta wachane ya tamwa naenda ikala kunga kuna atwana tulana somana tu na naendea na music yo ndisoma ndienoka nasokola sukulu yu akolela bayu nye ndimo zo muno akolela klasi kibu na kole standard 4 nweze mundu ndetikila mbeza inzio bana ndi mbeza ngai mundu mbeza yu wewe yeleza yu mundu mbeza yu ya maisha na kaona ya miaka yake ndo ambaye itikila na wewe ya roke hivi ya mundu na kola na ndio thukuma wa muno na ndio thukuma kwa mutumia royo ni malemu royo ni wambiti na uzozila na bigie kwake andikiro silingi 30 kwa mwai time mwaka wa 1984 na njuma muzina ekio toloka ondo mwaitu nukolea nuze noone kana ogetha nukewiate azomie na thina na kwizo twika nende tia sukuru na tie ni no wa ngita nuzi ngita ne towe ne andina zia muno wina manda bandu ndona kuthikwibi ndakulwa wekona ngitani ngitate na ndo mamio sana ine mamemmenete muno ona ni metua methuku ne metua methuku ya mogamba yane ane wa muno ne ane wa muno muno na ndete wa muno 1984 ne kala wa muno numio wa muno 19 namba maingi na tungwa sukulu nya kwa moga mambezia na wibinde bya yetao na wera wa muthama wa sila
Muse Mukitutu. Nyane Mukitutu. Mukitutu na kwani mumotei. Ndara vanhu twithiana. Ayeri vanhu twithiana. Yela na wambezi ya ne nyano zia zino manena zio mwana muse ni wene kila kikunja lakini kipetigere achene mono chona ane ngumu. Wewe wile skulu. Muse ambezi ya ndunga skulu 1986. Na the skulu weta wa Mwangoni. Skulu we baba na kwa Mackenzie. Mwe. Ashakaola. Skulu we weta wa Mwangoni primary school. Nipo na ndio some. Nasoma ngaingi newe hapana. Una ndiye ni standard 5. Nasoma ngabu newe hapana. Naondoka. Naondokia 1987. Noga ingi wa momo. Wajoko balaba mwe obala wose. Okwambiti. Ikuma wo. Nekala ondio kuma inaithazia vanhu vera kwa mulei. Wabingo we wa momo kwa tanzia othina kwitu Kalawa. Pesukulu kaita wa Makalu primary school. We Makalu primary school be muziwebu opposite. Niko beta wa kwa Mbiti. Na bingo ya megune bunga thikuithia. Kithaka chake wawire na beta wa kwa mulei. Na yumo nomwe muse muse ni malemu lakini no ni mutunge mu bya muno. Ni wona abe kindu kindi ni wakwa. Una ndona ko kilo tuko agesa kwithia niindie. Ano bombe itinge. Azitilo niona ngitano kaze na metite na ngita mukebe. Na ndo kia bado. Ndia kia utuko Onende na ukona. Newo inde kizi ogie bita mwambi wogite wa mono. Kwibona naye yu. Waza kunese ndusioka. Yela na ndienda zine neri mbozi komulo lakini na kamwana. Na inamo na musugezi wabare na ne bada mono na music. Na maya ingia mona ndimalikana. Nyekuma buna ate yandu neza ukatao ni wa Masako ono mundu anda olulite. Yela na bigie Masako. Na ndiye kuthukuma hoteli we ba ya sokoni. Ambapo mundu ndisebethe achao. Weta wa Kombo hoteli. Kombo hoteli. Na thukuma muthana kwa tuka naenda night umo ange thukiisie. Music. Ambapo mundu club junjo kikitwa club leo. Oba. Sasa nimekukiba. Ni joke jera wa umo. Amethana DJ kana mega ukuna. Ya kuna live. Bozi gwethe hapo. Kasioki. Nimeoga hapo na mwana wetu wa Maingi. Na mzee wetu wa Milo. Yibo buna mbe. Okumana nano. Yina umaba unyeyu. Yiwo umaba uyu. Ni wali kumina mwambi. Na kuniona ake. Nundu be wathi wake wita wa Misilili Mbovi akunanga kwatika. Uga kuna yuno kwatika. Ndiwe ndiulikana neza lakini wa ni mani. Lakini aka ukona kwatika pia. Ari yo ambetie ndiwe the andu mambe ombita kana. Niwe waumie na sitwa yu. Kana. Nuno ka mundu kanini kai. Na songa. Yela njuma kuna ndi lobby indirect. Na bulana na ume okumeta. Nyane zaidi ya na juikie mwini. Story ya kuyo mweyo. Na ila na bigie lobby. Na gothene ye monobio. Tena ni ulawithe anu zindwe brother. Ndwe nani na wakito yu luite. Lakini uzi konena uwo bayimwini kuma abantu bazeo. Andi ene luite. Esa okoma no nando.
na ko manana mwanake wa kuma za gwiro Somba wa Masobe tayungana kikundi cheta wa Mukuyuni asimba muno wibona che yumalwene ya mabuna thukumangana kangara naenda Mukuyuni kangara karishi mwana mwembu wibona za obizi mbendi ya waende na wa minda malweni wambia malweni niyo kitokukule yuna kini wanzungia malweni neke mageta hu lakini ngali kosiba ano Makueni Makueni ambapo yungeza kweretu be mwethia no mundu wo ibeti ngogila cia na inya kwa mwini wa mwethi ucio yani wa kikundi chu chaina cheita malweni ibeti zina na wana yetu tio yengi no mundi ya mapiu watu sio kitu kidogo kwa jumwa ni akuya mbewa inirende na inirende na volume 1 yakwa ita wa kikongomi ndeto ya Kongo mai leo miebu na merekoti ite 1994 studio yeta wa Philip eba embulumbulu wibona lekoti ye cassette kambe bani wana na wembeza to in terms of band ya live band live band ni ziethe ana mbeza lakini uzinyene kitire kuandikwa kima na mwene akwata yes la process ndaza lakini kazi ila na ndio lekoti cassette kambe kwa kambe kula koti na ibiwe ngilie 15 ambapo ndikuwe sio ndaimu na nenga wangi maana tano maana tatu lakini ndio mezene kana yoi mwini unge wa ina bandi yake ukamba no mwambi na Mukuyuni nakangara we aziri malimo wa thukumio kwa yunda yasa nibona thukumio muno Mukuyuni nekelle ona nina volume 1 na thukuma Mukuyuni mundu wene muzee ayo mundu nuzibe ando maelewa mundu ya mundu no kuelewa mundu we mando takwa simba mundu ndaye mukunguza nwati wale koti abakwa kwa toka wende hapana na le koti yana nditie kalo njuka othukumo yangu kule waka kuna gitaa na wasiwambe kwasuande kwa mwambi Mukuyuni na kuna leading guitar ni solo na kuna ninete Ithea kionjo cha kunwa basa 12 ninya na mbea stage nina mwana malemu ndateke unaita wa makasi makasi na mwana kawita wa naika nani masue talikate yana okay sawa nini zi bandi maybe siani kwa ukile bandi tasiano hiyo kamba alamu mire wala ni alamu mire yuko malweni yu na ingeno ndo bendi ambe kuma wala ni kathekani ya shoto party ya Martin Mananja party ya Muziao party ya Masue inaika party ya kathekani original na Katibui Katibui mire bandi ni amalweni ni nziawa ya ba ni nziawa yako mwana wewe leo ne wanda hizi akuta mundo wewe wa moyoi ona ugathukuma na mundu na ndukona ena kwake uone ka uone ne we munyanyasa sana bando utabumila nesa na mundu wa moyela wa bundizia na mwalimu akabundizia mundu na ile hizo kuna wa mana babu mitambendi mbinge mwana Usuno ndo sio by me kwa la band sumire mbinge. Nenda rozi wake kwa gitaa.
nene waenda na gitaa school but ndona ndona bia wa mania no ku ne gitaa ba indi hata ba gitaa ngene wa bundi ya bundi wana mundu gitaa ni kindu cia wana cho ni ngai akakumba na ikwia hii ndio yako na wewe bundi cia nina kuna ndo na undithia ni ndamanda ngale kwela ngwetia ndugwiru kwa kubungu byo akitai wa balangu inela akamana man ngedelia ngale kwesu ndia manda wanundu na ndo zitu cia imbinge muno na mai cia ando yani ruzi muzie kede akila mundu ndazia mbuino ne akwa cia thagwa na sio cia bamo lakini sio wa kwa ile ni ngwiti balangu ngwiti jamani ya hiyo jina kitaka okay bani siagu sida siagu ile inete mbona zia ngo ingita somo nikani mutange to plan nina zimlasi ya tena okay sawa sawa ni mono Kana Mbovi sia kaindo kidogo. Kana tusiweke wa Mbovi wa kaindo fulani ba huu tusiweke ingi kidogo. Mundu kwitwa Princess Anita. Ngwenene saa mundu kwitwa Boniface Mwema. Ngwenene saa mundu kwitwa Shediki Yoko. Wambia mlango na kwebundije ngita. Ngona nenda hao bibana. Mundu kwitwa Alfred Motezi wambia sawa sawa. Mwana siwe sawa mundu kwitwa Princess Anita wambia ni ukethe muna utawa John Muli wambia okay bandi ni Nikyalilimbana Shediki Yoko sawa sawa. By the way mundu kwitwa Mary Tony wambia mlango kunele sindo ne samwa. Thank you so much mundu kwitwa Quinta Marvelous wambia we kweli wandi ni witha na we anogo mundu kwitwa Mutinda Fabian Mutua sawa sawa. Mundu kwitwa Peter Toshimule sawa sawa. Mundu kwitwa Caleb Kitili wambia ngalikuwa mundu mesawa. Mundu kwitwa Princess Ndombe wasiosu sawa tasio bya iwo kanesa. Mundu kwitwa Benson Coolman wambia nene kabisa kama Makueni John Moli niko ndani paundo mesawa. Mundu kwitwa Agi John Ngui wambia keja Mbovi sana no imwe atu imwe muno. Duncan Musau uko hapa. Thank you so much mundu kwitwa Princess Anita wambia mlanga mbete pati boni na naiti swima moke ba. Mundu kwitwa Quinta Marvelous wambia ndamwendi kakwose. Mundu kwitwa John Muli wambia fiti Princess wene pio. Mundu kwitwa Shediki Yoko wambia we alizomone maundu mesa kabisa ni vanga likosia Kisumu na nyengo kweti live. Agnes ketheka munuke letu kama Makueni tuko ndani. Thank you sana mundu kwitwa Mwisukwe wa Yuma wambia kama Makueni salimia Mbovi sana sawa sawa. Ni wake theka mundu kwitwa Peter Toshimule wambia nina kuiwa ngwenene sabio. Mundu kwitwa Dennis Makenzi wananga ngolesiai okay sawa sawa. Mbovi ano kono oni angita no konia mundu kwitwa akatoka ambiane kama Makueni konga likosia ambiane show yukitenesa na maundu mesawa. Mundu kwitwa John Muli wambia kulya Mbovi miaka ni 06 woko tusonge makuli anu kana waina ngalikosia 06 kuyo lilinzi kwa kiat sawa sawa. Mundu kwitwa sawa sawa. Mundu kwitwa Mwisukwe wa Yuma thank you so much sawa sawa. Na mundu kwitwa Boniface Mwema wambia sawa sawa. Manyanga manamba unibo. Mundu kwitwa Peter Toshimule wambia mananga ngonie atukonie gitaa. Mundu kwitwa indi Mwisukwe wa Yuma na kila mundu wonde kanendele makuli omoke itushio kethete ngo kanesa yiro na mopotea kidogo. Wewe wetu Alexia yu amaniara mundu ma gitaa wetu Alexia mundu ma gitaa ni kindu mundu siawa nacho. Gitaa siawa ni kibao siawa nacho. Mundu
Wetio wende gwina. Lakini ndoweza. Kombota. Atakia warene kombota. Ndoweza yani nikindu Ngai ukumba nacho agakwikia mwene waku. Nundu ndeto ila nye kuma mondeo. Mbadila ninete ni na volume 30 na ikayuteke ukuna wathi umwe. Una volume 34. Volume 34. Kila volume ina magisiana. Tiambe kayuteke kwina 8, tiambe cia 12. We muyambira Na bai wathi nao wa kwa mundu na uyo na ini omwe na ateiwo mwene mundu. Ambaba no waini we volume 5 kuma bu. Izingi sionde Kana Mbovi sionde. Sia kwa ni. Okay. Sawa. Ino andele myawe. Volume 34 wetungite. Iwa ni watho wa kwa mundu. Ibwe sia ina mbali mbingi. Anyway, sawa watu mbali zagu ni siagwa. Imwe sia guo. Na ingene sio bongo. Ni nazi ndula sia bene ando. Wathi ni kindu ni kio. Kana ni kindu cha ubobya thai. Mundu akasya thanga nyate ziwo uwe. Na kwandeze ro ya bayundu. Cha kuumezya mundu. Ngule Kana Mbovi nyawe ukitumia romendini wathi ngino mundi ukethia Kana Mbovi ula wanabu. Ni wewe mundi test ya wathi waku thai so binuka. Ata kidogo. Nikwithia Mwawe kino na kutabia bu. Ndio waambiti kumanza. Itona kumbete tofauti na kindu kila. Kila waambie nacho. Naambie nacho. Cha kele ndu ngutungia Ngai mubea nundu. Kuma naziawa. Na nalika industry ni ya music. Kila kitu mundu aende a change it oketha ni wafifia. Ni kukosa material. Na cha keli. Ni kwithia we yani wenda ina zindu ila sio ugo inele sio ugo ndu yesa upuka. Nyeni na sia ugo na sio bongo. Nethia ni ka ugo. No kateto kanini ka kamwe kanini ka ugo tututongeju. Ni kita kuongelela. Okay. Sawa. Thank you. Uzine ndao mundu obaya arusi aise withie ningino wakwa atio kindu. Music ye. Wenda wikale neza. Tegemea mbiti cia gwila Ngai waone. Tegemea witunga wathi ukamba kumana. Ukawina wewe kana ukeyumia ukonga mabaya yote ukasia yini mundu ungi winete. Nina ile kuwenda. Wathi ube bandu wina aibu. Ungwajia. Nyana mbao kuna mwingi muno ndonga wathi thiano umwe. Ni utunga malana. Ndeto zie aibu. Wakele windeto zite aibu. Wakatatu ndeto zie wia. Na wakana ndeto zie na numano. Inambie kukakuwa nethi na weba icio nthe cina. Ando kwa saka mwe. Yuzi na ile wike kani binda yatene. Ngeyoza yuzi yatene wike kani binda ila na ikipisi. Ninono nine ndiyote ngiki ande twengi. Okay. Nikana withia ila mundu wikite wathi nenda yacia. Nogwa no wine wathi na wa withio ina wambe ya kuugia. Ni kweli no. Ukethia ni waku. Lakini no iwe wia. Wigile wewe winitwo kapita wikala atite ndondo. Ando meiga kuone makukule wati ndara. Ari ndara Kana Mbovi ni nondo. Lakini nye nina nondo nenese. Wenda ubuke music ine na wikale miaka mingi uyina kindu. Ukethia mundu nao wakaze wathi waku atesite kwithukisya ndeto mbingi ona akaekia bandu beziana. No edukisya. Nye ndienda kuina kindu.
nese ringreji na inde na kata no okay nondo wathi we aibo pepa loku mazioka kweze oyuka mbetu kizia wathi we no toto wezo uyu omwetu pebi ndajuke bike wambe kuigwa ai hapana ana pala tene no ni nethukia ziozu lakini yu hapana jaile kuwethukizia you know there when we you miabuka lingine kauka thikane riu tu athi zio gaule niwa ondo thika thi wibite ya ukola aya ile wina wathi wibu wikala miaka ute na aibu ukethia ona wa mundu ona asia woju igwetende wainwa okay sawa tusioke baba itwe cia mundu nundu lazima bana maingi mundu abingwa mbandi lazima be alando moka umusupport itwe ni cia maana wathi ni ta mundu yu kwa mundu kuyana bayanza yu au mama matukwa ala mekuyana itwe ni sawa ni utamya kitwe ni kiba kika kuinga kiurete wiyone no kongoni lakini hivi bindate ne kuyethea aikitwike utwike hakuna undu tategemea producer ngo ka wambathisia kuwa kaungamia kila kindu na wewe thia ungamie ule koti mathangu kutwa KMBZ nu bindule tiu ya imwe uthio kava ukwe mindia cionthe kieva lo kwenda na igwe mbeza kiwango kila mukuiwa na baikendo ka kulia ba lakini matukwa mundu ni wewe ka maundu asu ku kwa ibinda thiyu itwe ni cia maana kwa ibinda cia maana nundu nayo maisha ni momo na pa muzibeka mwana koke zingiza na kaizika kaumelela ba kwarile kitue wene kiki mbinge ya wiyone ni asiela kunena kuingi wa wiyone no kwaje kala kunena nundu ida imanda ingimaya ida imanda ingimaya imwe wanda vya kindu ida imanda ingimaya na yumila gumela no zidi ndiye wiyone ngeno isioke yoga lakini enda kwa imanda ingi nundu mbwira ndoni wezo mithe ya mundani mithe anakatena nditi kilothi kwiye yoka kuna kuzizia nduga manthe ongi waite ukwendo inaku by the way no kwaje na kwaje na kya kwasi mugite kwayo mwae mwe anyway Kana Mbovi yo akwinai uya wengi kwa lo kumata mundu nundu mandi thukumaonge mabiashara biashara wewe kuna wiba ndwake roho ngwa biashara eni wako akuya ndani hebu taungaime muunda mimi ombemba siako ya nini lakini biashara wewe ndiabulanye ndiabulanye wewe unaonge muye ni gitaa ndio no gitaa na baisongwa kabisa anyway ni sawa thank you nenda ukaza tumi na ila kwanza umyukelite muno na usio niwe wane na kindu kina bina muno chaka na usio ukezo teja mundu noko na ate othina mbe tetha beo na thi wona nya we na question maga ithathi we mbaila nzebe pemete cia matunda na matunda zubandu maeteka maiwe ni kindu magita akoya bunu kunda ile gwire awe mote wokozu welo leja matunda magaiwa ni kindu ndugerire maiwe ni kindu kita matunda nata ilo thukuma na mundu waile kumweyangewa ya kumutethia na ika to kuzindo imwe ona kwa nezile ba obau ni kana matunda ala wale chani ndeto ilo mumisia wende na umwea kwenye ba mundu ina ngakulia aye no kia ni wega kwa kubeniwa wambi wathi kwenye ana kwa itu na kutena pesi liemwe gwenda lakini ndia ile kumeweta nige mundu ila wana mundu asiawa ni nyinya
waona kana ko kazi awa katambukirie moko kira kakwete moko kukila ngai withe aekite bundekia we sister ku na brother siaku kila umwethe akwete moko make kila chake na no nithia ni pastor ngai anengie ni wetwa pastor na kuketha wiki wakakuya withe mundu aikungamia ukulie kwethi ni kwithia kwa iking'ei by the way izi ni zili ya ngai imwaitu nyanjie mwaitu etawa ngeli wa ndolo ndolo wa mutwa na woninye mutwa nyeyuini wakwa ndiazie umite kwa nau ala makuya ni makula mwaitu cia itwe ambapo nake ndamona agitaiwa aita ona ndaiwa nake moka mukulia na okia no gie ni wiba wiweka na bai mundu ngusungulika na sindu cia music labda ciana ciakwa kukila mundu kana kindu chake eweka na wathaewa ita ni yake ndugu kwa mundu azia na mothaewa yunguka yula wazia uwe ungiathazia angani mana wathi muthi nae au mauma kwale niba uthuka ndisi kana iwe niwe kiu kana believe yasi ndisu kumbelieve ni mugambo linjino kibinjo wizu lasma ya ino ndikutethia utekite kila chailite nundu umwe na mundu ukwambia kuta byobo wa ngai na ndathi kusome obo wa ngai ndeno wito ekana na wito liva mbauti wito ambia kuta byobo wa ngai na ndathi mewa nuona mundu asome obo wa ngai yiwa tukite kumu nundu ozu pungale kwezu kuikana uwa nundu yue ilo kukila wina o ukitumba nundu mwana mundu mwoko kuita utakuno gowe Owe wadawa kigamba kiu ila kiambire pio nena nengo ngitane mwaitu uno na yakwiyetene yuko nengwa ngitana ata unengwa ngitane kwa thai wangita baby yike baba nye tipo nena na ithi kadila thiko nyindizi kana be omwe wizi kila nisi na ingi na mwe ni wadia ndizika na uzo mamba ipo uzo mamba ipo mono kama ndo wabe iwe yela ndizi yela ipo zo mamba ipo mono lakini wabe iwe yela na musumbi ya moto manaka mwine akamukonea la musumbi wa dhata gitaa yote ya imo yene na hela waema kumisungulikia neka ni wete nundu na ile kuweta mundu ibaya ukwea na umbethu kisia akewa ki kambaswa imo ibwe kathi ngingwa imo ibwe kathi ngingwa ngwa wa gitaa wenda ukanengwa ni nyagu nau ni kana ndikakwete mathina mathina ata ukabika bandu kethia nuo na wibona tita wibo eitho ukalikole binu kethia wendete ata undu yani ndisi ni kwelezia rano kethia yu tethia nundu thina tinzuvie na thina ene gitaa ni kindu andu matakielewa gitaa wae moment ni kukwikwa kila chailite ni musei waku maisha maku maithaa macio na andu ingi makengana mwaini nathaiwe ni gitaa na nengwa ni mwaito nekwa na ukalia kwa ciu na ndu amenengwa ni thina ungi thina yulu wa thina na nijo ngukwenya ni mugamba
kibindio ndio ndo ndasingi daidea niwezi kwenda nyumozira chini ya maji ndio ndoka chini ya maji sasa chini ya maji ndio lakini ukaangulia nongo tapchinondo nyendike ima nongo tapyondo wailo ukwika vinenda ukukulya uenda ukule umundu wa mwayu ana Mbovi nenda kwati yaunda kiyulo wawati omuno na ngita free tuwa ukukulya free ukukulya upcoming artist hapo onaenda mbatiye bala nilyambie nyenienda uniwezi niki muiga mwingi ukwina ndatike uthelelete mundu ayo kayewa tinene byutu bingu tepingu yesiana ila chiukite nzea aibi kengwa ni mundu naku wawe niwezi bana manda wene aibi yaja kwanza ninyana thaye Mbovi ngita niwezi kita ku bix nijo uyena guya imo ibi ka yingi ngwa paingi ndawonengwa ni mundu moya ya uthaye weka kiundu kambela ngi duniani ngita wailo thaiwa ni wa mam mwenu nau pai mundu ithia mwenu ndethau ukamanda kibeti mwenu ayo muombe ukamanda mundu waile kwitana nau waza ni mundu toma mwana ithe wa mundu mugathi ukama uka kwa kila chaile lakini wana wambia kumikuno vadelo uitwe kwa utawada nana wingi matazi okay sawa nenda by nenda utukwa tete kidogo utukonia kidogo ili wala mbosa makulio ba kidogo kwa kaida Facebook by the way ndo na sasa siende na udhela na sasa tusiende na time out by the way mwenda munde Mbovi atokonia kawadhi keba atu samidi kawadhi okeba kala uenda ndiko kutwika ni sawa you na makulio ndeu maetwe mundu kwitwa Quinta Marvelous thank you so much Wambia thank you so much kwa Kana Mbovi kanesa kutubundisia kwa mukulie kala bani ngwenda umona mboni face mwema ndo kutosongea Wambia dai waka ngulile malwe awaya malai sawa kama mwigiana joni molio miradu kunienga imana ko sawa mwiadu kunie okamukake ekara kamwika ke usera Boniface mwema ana kunie kala kailai ila ndolo useta wa Dorcas ndatu sawa mundu kwitwa Peter Mwenga wambia anu kunie ngai mana ko sawa mundu kwitwa Quinta wamwe ni ukulia motoa ngai mana ko koke please sawa mundu kwitwa Peter kunie ngai mana ko kila mundu wanene ngaivana ko princess nitambia okay sawa ibwika yingingwa baranga muniki kamba kiuni jari kanesa byo kama Makueni thank you so much mundu kwitwa Mesha Kumpole wambia mananga nukuninga imana ko sawa mundu kwitwa princess nitambia kalaka mukulika nanu abundisi ando gita nokutusungia angu niye katilo sawa Brian Wambua umbile anu kunienga imana ko unukwitwa Janiza Arbana zwambia mwanu kunie mundu ndathela sawa mwanu kunie kalaka mabenzi mani ndaka kimango sawa mundu kwitwa Unbettable Albanas Locked kalikosia Kasarani mundu kwitwa Quinta Marvelous washo kawambia iya anu kunie kawandi kauni weneza byo sawa mundu kwitwa Oniga Captain Fantastic wambia angu nikalaka wadi kai mundu ndathela Peter Muna anuko nieka mwika ndawa poa sana mundu kwitwa Musolo interior sawa ngalikosia Kasarani ina mukeje na nibata na wadi wita wa Enrique Vuva sawa mundu kwitwa Quinta ambe anuko nie mundu ndathela myangu niema otuiwa sieteni sawa thaiwo katukunie matuva keja Kana Mbovi muno mwake kiteta sisters enje wa ukambani bia no keje sana mundu kwitwa tena ni mimi myangu nie marero sia sieteni mandanga Quinta Marvelous wenda kuliwekeva wambia dakai mundu kunia katilo ai mundu kunia kumadanga ndikoma Dominic Manyungula
pamoja ngalikosia Europe Gwinjara by the way ambia ni Makueni ne savyo pamoja na Songo ya mwenda ukiwa umwe wake no umwe ai ningumutho cha ukuja ni mituki rotumwe balisi yake ni nzio muno mundu no education na siana by mtumishi Dominic Matthew Ngula alikosia Europe zaro aize Europe mundu kwetwa Princess Anita ambia na ningi wakamwika Anita weso nguno ndo mwe ine wathela ni captain I mean olawa ni nguthama kayamba sawa mundu kwetwa John mwemwambia kalaka Luvilo sawa mundu kwetwa mololo maikwatu kunia kalaka Atieno sawa watching live from Motitwandi Mombasa witawara Brian Wambua olongi ni Ibrahim nipigie moja ya Yashoto sawa no gwere kideu mundu kwetwa Benson Ngui Ben pangi dia katilo haki sawa Jackson Wanzila mwene kendi Mbovi munono imwe ai nimwenda unena ukweli nimwende akunena ukweli angu nwe utui wasie teni era Mbovi kobu mambo makoni akidogo nana wao wazi wili twa muno ngai mana ku lakini cha bagi nikano tukonia ka tusongere no mundu aenda huko mubundi za wazi no okay free ndande bundana te waizuni mushiawa Inuzungi werene. Norambie na mundu ndathela. Kidogo tu atusongete. Kaitwa Katilo. Mwaizi mane ziara ne ona kuililikana ne bina. Abuna bai igare ne budu. Kaka mundu ndathela kau. Mundo adela wikwa muthanga tena wela ogwa gidelele ndoa inewe winena uyasia malwindi dathelile usuni mwenu kanani mukaundu zonge inewe winena uyasia malwindi dathelile usuni mwenu kanani mukaundu zonge mundu wa mindo Senze Mbovi sitalezya unyoke kitakusenze Mbovi sitalezya unyoke nangitika imundu wa mindo ila ulero kataka kunito ni wauru kunia kawote lo wazino eitwa Steven Musioka akunia kawote Izemba na zembe iwe kwa ya wote Disemba gelisi mazito ina ndanzi Disemba na zembe iwe kwa ya wote Disemba gelisi mazito ina ndanzi Na chati wena ngaze wisi wananzobye Gatwa wabi chocholone zimolatewa
leba. Yate ne. Yate nada. Okamweka kukaibinda yate ne. Efa boni kuka Mombasa. Ai ka jao. Okamwewa kutie kate ne. Kate ne. Zai lo wera ni tawiba. Boni wa Mombasa. Wewe ni mbavi unajua okamweka ake kate no kalo waka iwe kanesa we munuko ya tukunie atieno. Mololo Michael. Tukunie atieno. Joyce Mumbe ngede ya kwa ya wendo. Mujumbe ngede ya kwa ya wendo. Na mijotie matatoni sia kilongo. Na mijotie matatoni sia kilongo. Ngungie nena watu kendana. Na bongie nena watu kendana. Is it volume 1? Volume 1. Basi badilika mane nimegwa moyo tu. Aba utokuja kanaka tibo ya thukumie bandini yake. Jackson Kisingo, yes. Eno bisetene. Katibu ya thukumako. Aumire badhi umire kwa Malueni. Na ninya na mwitie katibu. Na Malueni hata ndo wetie katibu. Kwa hiyo aumie kuku. Uyono kunia kamweka akarishi. Wala mwembu. Ai yema. Ndivyo naziene. Mbati ya yanga wa Malueni. Ya. Wene no. Wene Malueni aja we unatwene. Sina makosa nikagu. Aye. Okay, sawa. Eka mwinaona waandi kadiba. Makiuka. Kawikagu. Makiuka hii. Nila kana buka tene. Ila ya Valentine. Okay. Valentine. Tuko nie kauno na wetu ba ila ya Valentine. Ila ya Valentine. Lilikana ndo inero no nienda teka no lilikana. Wanji lilikana. Hayo ndo. Otieno Nyango. Otieno Nyango. Otieno. Atieno Nango. Atieno Nango. Ozebuna. Atieno Nango. Ozebuna. Umbuga tukiwa Kisumu. Tukila samaki Kendo Bay. Utui wa cheteni. We? Tomaru kulete dio yara. Niwanzenge tenanga Kana Mbovi. Notayo kwetwa sietene wena medho biminge. Niwanzenge tenanga Kana Mbovi. Notayo kwetwa sietene wena medho biminge. Ilya kwetwa tu. Ibo tu. Mtambi yaya wala mwele Kisumu sasa magi nako. Ya? Mwele Kisumu. Hiyo ni story ya uongo. Ya uongo. Ai mondo neze weta o. Bai ndo Kisumu. We anyway sawa. Wewa Jose wa ibaba. Jose wa ibaba. Rukonia kau. Jose wa ibaba wina wada. Kamwe amba ina tego. Akira ida waka comment tu. Yeah. You know. Okay, sawa. Ni wa wa ngo ni nani kana Jose. Nizanda iba
ninguthama kayaba ni wo eta wa captain kayaba mwana wa mbolilozi aya beunge ukwitwa hii yasa utoi wa konza wandi ligano ndo nitwe sawa sawa utoi wa rubamire thank you utoi wa tutha ukia utoi wa sieteni ngai mana kuno atukunia niko ni wa mutuva mutu ayo ndo wajago ni mutuva mutuva wera wa matuva ti mutuva awanikire mutuva matuva Nukambile kuka kwako melete bangi na kendenge kitumiwe oka kwako kalobo kanganae makelwa matenda mwisho melete bangi na kendenge kitumiwe oka kwako kalobo kanganae makelwa matenda mwisho melete bangi na kendenge Kama muna ukitwa Josephat Mudhuvi ambe ambo vimba dhisi yaku nizo siatumie nenda wadhi wake kamba wadhi waku ingita simu kwa taa sawa sawa mundu ukitwa Peter Mwenga mwaka wa ngilile we mwengo ndiye mwaka wa ngilile mwaka wa ngilile na beunge pia mundu yaje kuma Europe ukasia hii mwega na mbothiantha ukiola wathi na munene nzunge na thungu Yena munene Inda tene Mbovi nika mwana leo kengana tathina muno kwito na umuthama aithazia konza ni mwe nake mwaito ateza kiwezoko na umuthama aithazia konza ni mwe nake mwaito ateza kiwezoko leo kengana tathina muno kwitoe nomenemwe chao ya chae moizio nililikana itebombo pindiulae niwa naumie sukuile thina waingeba nililikana itebombo pindiulae niwa naumie sukuile thina waingeba okay ula mbathilo ngula zima ziogwo nita usiyo ila wo to usiyo anyway ndiwa kwazari sawa kuta beli toni airo kunire sindu nesa Kana Mbovi withawe muna amunukuta princess Anita akasya Mbovi weka nesa vitwe nesa amunukuta mutuku Francis ambia mananga Mbovi umangala kamwana ka vonza thank you so much nalagyo ndevyo mtoto wa maumau sawa sawa na Boniface mwema nalagyo ndevyo Mbovi mitandaoni nazaji tubako kisembete kidogo nazi ukitwa thela mitandaoni hata Facebook nebo Facebook ni dada nitite Paulo M Muthama wona account yenge manane fake yesu kuya kuni Paul M Muthama we YouTube na channel nina channel ugethi dada nitwendo subscribe kita wo una kikandikwa Makueni Paul M Muthama akikandikwa baya mwiso Makueni okay sawa lakini wiki namba kikauta bubu pemba thimbinge muno
Ndizi urumane wangu wa mwisho kwa upcoming urona ndabi ziara ini ama kuyano kama. Aini ama kuyana. Ni jongu yendero yambe wala tambe onena. Yae manda inge mai. One muganye lakini ukeze awe ati tela ya muye mai. Tiole misambanyo mitandaoni. Chakele tine mbadito no taka na kakoka nzukulu ikoka. Utekuona tauko kweyine. Na kila kingi mundu nunenga ongindaya onethia mubundizie kututa. Ithia wathukumie mbendine ya mundu onethia akwiye. Ukakuna wathi uko na u autavyandezo ziyo yoka munenge ndaya. Ngainda kumanie. Mundu ilo kuma mundu ungatethia ni ciondo. Withia uikosa. Na ila unena ndeto nthuku mitandaoni. Pevinda hivi kwa weona tokuo yu wazi hata nikiongea vibaya nikikufa ni hivyo. Pevinda hivi ka wona tokwa uzeke withie wendete na ndata. Wabitila bandu thitile muzele yamba. Thitile mundu theka. Thitila nukwela wakila ninenete. Tina mbathi zina ndaite zi ululu ticha muika. Ina wathi we sister, we are thoni, we my brothers, na we andu yani uko. Nakana kuko ibaka kakulu ende we wao nwamba motizo. Ba motizo ni mwame ola mundu wina mbathi zinga bano. Kana ba motizo ni mwategwa umai wa mano zwa ina neza nozi. Lakini ndukana ngie kana maisha ila wa ina kindu kithuku. Ethe ani mwitu bala watu awe wenda kuwe mlilio au nukwelewa. Kuwele kwina wathi wisi. Pandi na abaka nandaka. Nundu ndikwa zenye museo ndi museo. Na ndi umangana nda ngitane muno. Namba dizia kwa nithe ambuite muno. Ndina o. Na ini umana na epio. Lakini bai mundu ukumana. Oya enene ngizoma na kila ngunene ya kalete miaka mingi izoma na yo Mbovi alikuwa anaongelelea nini. Mundu kino jambe ngai maana kuzuma tindie meditate ni numano tu. Lakini bai mundu mana. Ndio uwezi jua. Lakini nga ujambwe eu. Ozenga muno. Nikitete ndizi ni kwetata nekula nundu ngilaje nina ngikata ngumbuka ne andu mama nakelangu nene wipotenge ijo ngipotenge mpaka ni view na ndanolwa papa ingike ko sambati situ ikekia chane oni cho ayosa wathi wakwa na ndambisi na ndano yambati sia kwa hapa yo mwa wanenga ayikia chane one chake ta mwana ko kwitwa Lopati Musili. Mwana ko zini mundu muthuku muno ndo ne yose tembathi cia ini ekiite pau. Nenda bala wethe education au membathi ni cia ini pio na ithia gathukume wola wake. Nangi mutabia ndeto andu aingi kumeka amatethe ya mesi. Siendu cia ini cie kiumo kithuku muno. Ndo zambathi cia mwini ukamutumia nai ukamina maisha neza. Manenge nda yambathi situ. Undu tinenga we awonda yama tunenge guo. Na kau mwingi wona ini nemekitete tikitete thagwa nandu akasabubu no kasabubu ulo kitete cia kinara na zungu ili kenga zungu kinara ziona na no bongo no kwelewa nenu zambiki ni nywa thuku nundu mwingi ani aziandu makekita na inyo mwithie kala nomba kwenu kwena la na ziana imu kuingia ni ziyipmena neno ziana ziandu na mundu nena ndeto ina musithe ya ponoko katia ukakwata tio nena ngandeto tambe utamitangile kasio kila jarumana neno nogeze nanye ndigarete kuingelewa ni mundu
nena uguo aini mena thina mwingi wa uchukiana ati kwenda kuone kuingianirwa nandu shambiki ni nthuku nundu bandu ba agwiyendecie na ngawa ciake we mwene akwete ngawa cia mwini ungi bandu baoke we mwene binafsi agwe yani uzi nipata nagu we weka nipata nagu ndakaongele ndipata nangania nundu mwenye akati wandie weka ndaini andu makakola pama za kubenduka cianara bingi na kila mundu uzi nuteza na andu azi nimekita kuna itu wini nitaile kala na wendo no yenda mwenzako asante thank you iria be mundu ibaya muzi ukwenda kuka kwina eka inambati ciaku waoko yu na iwambia mangano na wakolwa ni mundu kuyo iria wendo kumuma life ya ndoni tiwa ni ite ina tuyendana asante thank you na peka zetika ko ine lekote ye momituke pe wathi wita wandio na pe bata nongo kwe wana wango seiye ku anytime mashambi kala makono maone YouTube na wana na wange kia mitandao ni pia kuone ni atangasi one ni usaingi mwathuku niki twekara yu woza wathi ula wizimbobi wa uma mundu ugekia ugo pandu ba wambe na wendi wa mina wicio koyoso ngi wake yu mwende na utukitithania tiyonde tiyonde tina kitoweta njumula eka ikutubu ithania eka ikutue methania nela tina thina tikuya ithiti yake vyetu aini na nyumunga mako yote ethiani wizi wi mwithukizia wa aini mokamba mwini ti umwe ti aingi mpaka tunini kanene ithio ndetita wa chao aini ona gethe akekita ukunga ona thaka tutambe na nikaina kanenge ndayelako niguo nukwelewa neka kuma na kune kwithia ni watho wa masanduku moki watho wa ki wingianicia mundu nongi ila wingianicia mana wingianicia mwana mwenu na mwitu wa mwenu nundu andu hao ambene kindu kimana titukuminda situ imwe niguo na ngatiwa ni weka ndine andu na ndine akala mundu gwane nukwelewa taile kuendana niguo kila chama na ina wathi utaluluticha mbaye ni kana mwini ere ayake yo wa kana kacia nenda utwikangania nenda kutwikangania na yu wethia wenda kutwikangania ti kenesa wizi nuka uma dunia ukadilika wa sawa sawa thank you na namba ya simu Nondo kila cia wa menengane angi makosa kungo kuthenicie akiutabia ki titani te wathio sabuine lakini makomanda Facebook no mo kwati no mbonenene agu lakini ti bani nengane namba yako kisebeni Obiya namba yake wenda wamwenda ngose mitandao ni nondo yina yakwa wini onenga yake na wambio wala kungu ni ongenge no kila mundu wa msimamo wake tamuno sawa sawa takwenda mitandaoni lakini YouTube ndio ya maana na watu ya maana na si bau kila ngwina ki bau nengi namba yako wenda ya wamesikia mewa nina tada muno ne wanenga ne message nzio kamba ina ameenda sana nende mwinu lawo follow nesa amepata kitu kwa hiyo nashukuru muno thank you sana kufika kwa Mutongo TV na kwa nashukuru hivi nilipata rako Yena shukuru muno na ndana mina ngwenda okethia majambiki mako pe na sia semba pe na wa mangwa ta moko sangi pe jamaa moyo na soma na kita kalande skini moyo to mutu akile kana Januaris na njia kinguye muingo na jamaa to ilo lwiro kandef na majambiki mo mbela ndimokeri nyonde mokakomana iwa tana imwe bala moyo na muingo ata kuoko Thank you so much. Na waganoze mwana sunese thank you sana kwa lata tambane mwindini wa Nikyalilimbana. Umu nirwasoma maundu maingi muno baithe ina neguona ende. Wenye nitoka Makueni thank you sana kwa lata utambanishie mweka undisio nde kena leo nde. Na mwindi tuilele ngina muingo. Thank you kutumwa na itu nziani sio nde. Ndini wapija Mutongo TV YouTube. Ndini wapija Kelitu kama Makueni 23915.
na kila bandu bonde nyene ndo kuwishi weekend nzio lakini ndokoloni ni follow ndini wa mitandao ndini wa page ya Kwani Kelitu kama Makueni amani ile anaguma mwendoni wa saa ina nginya mwendoni wa saa moza si amwe na ndini wa ndumbuli yolano rongia mubya timu yo ndela yombania show inu ya Nikyalilimbana nambi na director kwa mundusu Winnie thank you sana kasanga niwe itina wa kamera ndilano tinia maklobu no adha ukambadi zuzi wande wona bau amuna unge wita wa Joshua kondo wa graphics kondo wanabua mana mwenu witweo kipindi kinao isusi wande thank you so much na kila mundu wande bamuna management ya Motongo inakuwe shabik wabata muno tukwendete sana palapo nde wapika nyine kwa ndea weekend nzio next week ngeba ndio nabia na wakatano yongi ngakweteo nyine twaka Makueni indi kwa uyu tiwanisa